Magazin za žene. Hips. 1000 praktičnih savjeta za dom i porodicu. Specijalno izdanje eliksira, magazin Hips potražite na svim kioscima. Sve vrste gipsarskih radova izvodi, a dekorativne gips ploče za spuštene plafone proizvodi građevinsko preduzeće Marko Orešković, Apatin. Čokina pančeta, kombinacija nove tehnologije i prastarog narodskog načina pripremanja suve mesnate slanine. Ukus i miris koji se očekuju samo od nas. Industrija mesa Čoka. Claire, nježni cvijetni buket. Parfem vedre i senzualne žene. Claire, novi miris iz kolekcije Sagar. Za svaku priliku Flora sokovi, Pik Bečej.